U današnjem vremenu, kada se poslovanje menja brže nego ikada pre, frizerski i kozmetički saloni suočavaju se sa izazovima, ali i sa potpuno novim prilikama. Digitalizacija, online prisustvo, efikasna nabavka i prepoznatljivost brenda postaju ključni faktori uspeha za svaki moderan salon. Zato je nastala platforma Argan 369, kao odgovor na potrebe savremenih salona koji žele više od proizvoda. Ona nudi ceo sistem koji povezuje vaš rad, vašu publiku i moć digitalnog tržišta. Platforma Argan 369 donosi potpuno novu mogućnost da svoj salon brendirate luksuznim imenom Argan Oil, da dobijete profesionalne proizvode za rad u salonu, ali i da omogućite svojim klijentima da iste te proizvode poručuju direktno, online, bez vašeg dodatnog angažmana. Ova opcija razvijena je sa jasnim ciljem, da frizerskim, kozmetičkim, kao i salonima za nokte i šminku, ponudi inovativno i moderno rješenje koje kombinuje negu, brendiranje i online prodaju na jednom mestu. Reč je o prvoj digitalnoj platformi ovakvog tipa na globalnom tržištu i predstavlja veliki iskorak u načinu na koji saloni mogu da funkcionišu u savremenom poslovnom okruženju. Kroz Argan 369 svaki salon dobija mogućnost da koristi luksuznu kolekciju Argan Oil proizvoda kako za profesionalni rad u salonu, tako i za preporuku svojim klijentima za upotrebu kod kuće. U pitanju su proizvodi vrhunskog kvaliteta, bazirani na nanotehnologiji, koji zadovoljavaju najviše standarde savremene nege kose. Proces registracije na platformi započinje kao fizičko lice. Međutim, ukoliko korisnik posjeduje salon, može se dodatno registrovati kao pravno lice. Ovaj dodatni korak otključava specijalne pogodnosti namijenjene isključivo vlasnicima salona, uključujući pristup posebnim, sniženim cenama proizvoda za rad u salonu, koje su kreirane upravo za profesionalce. Najvažnija prednost ove opcije jeste mogućnost da frizerski i kozmetički saloni, bez ikakvih ugovora, bez ciljeva, bez financijskih ulaganja i bez klasičnih obaveza postanu deo brenda Argan Oil i brendiraju svoj salon kao digitalni partner brenda. Svaki registrovani salon na platformi dobija besplatnu digitalnu policu, elegantno dizajniran i funkcionalan pano koji se postavlja unutar salona. Na toj polici nalaze se svi proizvodi iz Argan Oil kolekcije sa individualnim QR kodovima. Klijenti tokom posete salonu mogu jednostavno skenirati kod proizvoda koji im se dopada, poručiti ga online direktno sa svojih telefona, a proizvod će biti isporučen na njihovu adresu, brzo, sigurno i potpuno besplatno. Platforma preuzima kompletan proces, čime štedi vrijeme, energiju i resurse vlasnika salona. U eri ubrzanog razvoja tehnologije i digitalne transformacije, Argan 369 nudi pametno, stabilno i potpuno integrisano rješenje koje omogućava jednostavnu online nabavku i modernu komunikaciju sa krajnjim korisnicima. Pored svega toga, frizerski saloni imaju mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz digitalni marketing i promociju proizvoda putem društvenih mreža, koristeći alate koje platforma nudi. Na taj način, svaki salon može da proširi svoje prisustvo online, bez dodatnih troškova i bez potrebe za tehničkim znanjem. Ova opcija idealna je za sve salone koji žele pouzdan izvor profesionalnih proizvoda, žele da podignu nivo usluge i prezentacije u svom prostoru i žele da unaprede poslovanje kroz savremeni model koji funkcioniše u skladu sa novim vremenom. Da bi salon mogao da koristi sve prednosti koje nudi platforma Argan 369, potrebno je da se registruje kao pravno lice. Registracija na platformu moguća je isključivo putem preporuke. To znači da je neophodno da dobijete link za registraciju ili QR kod od već postojećeg člana platforme. Taj link ili kod predstavlja vašu pozivnicu i omogućava vam pristup registracionom procesu. Kada kliknete na link ili skenirate QR kod, otvorit će vam se prozor za registraciju. Potrebno je pažljivo i tačno popuniti sve tražene podatke. Važno je naglasiti da uneti podaci moraju biti tačni, potpuni i verodostojni, kako bi sistem mogao pravilno da obradi vašu prijavu. Prvi deo registracije odnosi se na unos podataka kao fizičko lice.
Unosite svoje ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U nastavku registracije, sistem vam omogućava da se registrujete i kao pravno lice, ukoliko posjedujete salon. Ovaj deo je ključan za dobijanje benefita koje platforma nudi upravo za vlasnike salona. Posebnu pažnju obratite na polje naziv brenda. U ovu rubriku potrebno je uneti ime vašeg salona, jer će upravo to ime biti štampano i prikazano na vašoj digitalnoj polici. Na taj način, vaš salon postaje vidljiv i prepoznatljiv kao digitalni partner brenda Argan Oil. Kada kompletirate registraciju, vaš nalog se aktivira i od tog trenutka možete koristiti sve pogodnosti platforme, od naručivanja proizvoda po specijalnim cenama do brendiranja salona i učešća u digitalnoj prodaji. Sada ćemo vam objasniti kako da koristite ovu opciju namenjenu salonima. Pristup platformi započinjete preko zvanične internet stranice Argan369RS. Na početnoj strani potrebno je da kliknete na opciju Prijavi se, gdje ćete se ulogovati koristeći vašu e-mail adresu i lozinku koju ste kreirali prilikom registracije. Nakon prijave otvara se vaš lični korisnički meni. U gornjem levom uglu nalazi se ikonica sa 3 linije, klikom na nju otvara se padajući meni. U tom meniju pronaći ćete opciju Brza narudžbenica. Klikom na nju otvara se prozor sa kompletnim prikazom svih proizvoda sa platforme, uključujući i povlašćene cene koje ste ostvarili kao registrovani korisnik i vlasnik salona. U donjem delu istog prozora prikazuje se lista proizvoda koje ste izabrali za poručivanje. Na ovom mestu imate mogućnost da kreirate narudžbenicu u skladu sa vašim trenutnim potrebama. Kada ste završili sa izborom i odredili željene količine, kliknite na dugme Potvrdi narudžbenicu. Vaša narudžbenica se automatski procesuira i bit će besplatno isporučena na adresu koju ste uneli u svom nalogu. Korišćenje platforme je brzo, jednostavno i potpuno prilagođeno potrebama savremenih salona koji žele efikasnost, kvalitet i profesionalnu podršku. Kao član platforme, vaš salon dobija novi nivo profesionalnosti i digitalne prisutnosti. Na ovaj način, vaš salon može odmah, bez dodatnih troškova, početi da ostvaruje dodatnu zaradu putem interneta i društvenih mreža. Krenite sa korišćenjem benefita koje ste dobili. I što je najvažnije, iskoristite mogućnost da odmah počnete da zarađujete bez obaveza i bez granica. Dobrodošli u zajednicu salona koji rastu zajedno. Dobrodošli na platformu Argan369. Ukoliko imate pitanja možete nas kontaktirati putem društvenih mreža i e-maila koji su u opisu ovog videa. Ukoliko vam se svideo ovaj video lajkujte ga, podelite ga sa svojim prijateljima i ostavite komentar. Pozdrav do sljedeće edukativne teme na našem kanalu.